Hello friends of Ngai taisa hanoi phai kam nong training katal video ang nong ni energetic depression founder tini nong taisa phai kam janago chini energetic depression talk show ngai jeng tini salai na kis important kok jeta tabo ang recently khanai tongo je jeng kita mo alcohol consume khai kang gai jeng chuak nang khang gai corona virus chin chhalio hapano bosna kun khai manglak je alcohol chuak corona virus buthani semnai ngau kok beseng jorte kubui ngai beseng jorte scientific amra te jeng kok salai nai ngai nong hanoi taisa lamsogo ngai friends jeng phati chhalai na pula foro je chuak nangai ba alcohol consume khai jeng corona virus থেকে নিজে protect khai deman maya hangai ang pulan side ono single word by abo maya abo scientifically impossible possible ya jeng alcohol nangai corona virus থেকে jeng নিজে protect khai mia even alcohol corona virus buthani maya tangai male friends ang side one pula foro no jeng jodi corona virus no je kono microorganism jeng bono buthana bagai chini alcohol ni concentration nango 70% ngai tapasi ni friends जों कोरोना वायरस न बुथाना बागै चिनि एल्कोहल जे concentration जों required जे नांगो आबंखाय 70% हाय देबना गाव बागै चिनि हैंड सैनिटाइजर जेटा यूज खाइजेको हॉस्पिटल लगो बा जेकोनो हेल्थ इंस्टीट्यूट बा जेकोनो लैबोरेटरी ओ जे जेकोनो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुथाना बागै बिनि concentration का 70% ngai जों दाबो जदि 70% एल्कोहल यूज खाइगे सिमिसे जों ओ जे कोरोना वायरस न बुथाने माननाय ngai फ्रेंड्स हार जों दाबो नायलायनो जे डिफरेंट एल्कोहल जे एल्कोहलिक ड्रिंक्स जे जों कंज्यूम खायो आरो ताम बसक परसेंटेज नि एल्कोहल दं फ्रेंड्स पुइला फर जेटा commonly consume खाइ जगा माके beer or alcohol concentration 2 to 12% range ngai usually average or tongo 4 to 6% alcohol guys pagraka ngai friends average tongo chin second vodka alcohol concentration 35 to 95% usually tongo but as a जीवन तंजग्या और एवरेज तंजगो 40% ram same 37 to 40% brandy 35 to 40% whiskey 40% to 60% ngai friends jorino average na kangai kun alcoholic drinks of 40% ni sakao alcohol kis kare mane alcohol amount oro only 40% jorase ngai hai kani cheng naimon je beer to only 4 to 6% te baki vodka ram whiskey brandy o tongo alcohol concentration only 40% ngai cheng abo sude boni raw concentration ji mane raw norok je bottle pai thibo jaga se asuk tongo plus jeng therefore ning fra tong tebe tebe dilute khai ningu bono nge tebe dilute khai ke bini concentration tebe komi thango from 40% to tebe drop down tebe bo dilute ngi thango ngai tebe jeng nang khang chini khukti tongo tapore chini digestive juice tongo chini je intestine rogo o je gastrointestinal tract to nge bini concentration tebe komi thango ngai after tebe ineffective ngi thango ngai am bagene jeng sajago je jeng je abo kaisa misconception myth choli tongo je alcohol ngi jeng corona virus ke nijor protect mana ini apa possible ya because corona virus buthana bagai chini alcohol concentration nango 70% ngai chini alcoholic drinks ajaga asak krai only up to 40% maximum abagai cheng chok nangai cheng nijino corona virus protect khamia abagai se myth se noro kokna believe ta khadi ngai because nang to tabo ora tong only 40% ke nang ro consume khamia because nang ro alcohol consume khai ngai nin je esophagus je stomach amrogno borok severely damage khainai ngai nang after corona virus ngai thia pano but nin onek te on serious complication medical complication nang mano nang ro alcohol nang bagai so am recommended ya so norok like chok nangai corona virus se protect khamana ni think ta khadi aba myth se am scientifically impossible so asang train bagai friends of video norok jodi video na hamsa kangkai ama short video tong mani just kasi information rena bai some video khaijago ngai norok jodi video na hamsa kangkai like khaidi tola comment khaidi and video no share khaidi norok ni hamsa ni borok bai and an channel subscribe khaidi energetic depression youtube channel no gasna ham bai friends norok support khai tong di tata bye bye stay healthy stay fit and nok bising tong bai di and an channel nai tong bai di do friends ok tata bye bye